Nindi. Ndashaka mukambuguje Alice. Ndashaka kukwereka umuntu wawe. Uruto naje urareba? Ndarureba. Urako nta kintu kiriho? Kadushaka uyu muntu kugire nabi kandi mukwereke. Puissance nguyu ndamushaka kumushika muzane. Yego mu. Jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda mugaragaza uyu muntu maze nsubire aho naturutse bushi bwa bujumba bwo ku nkombo nyamutezi ngusiza umuti zamuka. Watangiye kumureba? Wabitangiye? Wamubonye? Ndimo ndamureba. Singuyu? Ndimo ndamubona. Singuyu? Uzi ko ndi kumureba we? Muturanye? Yewe. Uyu munyaguzi ko muzi. Uzi mukangwije? Ndamuzi mukangwije akakubitwa n'inkuba. Ari musinzu yawe? Yewe. Umpa. Sham. Urabesha. Uryenge. Nguyu ni ukumara ubusani yaramazeho nakabuca kanje ni yarakajyanye. Arabesha. Umuryango kwa Alexander na Lisa Jini kwa Jini nguyu ni ivuge. Nyamutazi kiramo kabiri. Bamubonye? Bamubonye? Uko azamukura mureba? Uko azamukura mubonye? Ndamubona. Musubize kuzimu? Musubiza yaka. Mureke umubaraga zanjye se mushyiri kuzimu cyamugaragaze. Ntabwo mwica reka mutsirike mbatsirike Jini kwa Jini babyeyi banje. Sobera yari kwa mwanza wawe ndi singuye mujye kurwana no kumutema ariko kubonye wakugenderaga mu buzima bw'umuryango wawe. Ngiye gusubira ku nkombo. Urumva? Nkeneye gushimirwa namwe kuko mberetse ibyo mwakiniraga byose. Si muganga rero umuntu agukeneye wenda undi waba ufite ikibazo kigiye gifite aho gihuriye wenda n'ubuvuzi bwanyu bwa gakondo. Uwo muntu yababona ate ko twebwe tuje dusanga mu mugenda? Uburyo umuntu yambona rero arampamagara no kuri mubyeyi yanyitabaje akampamagara. Nuko amaze imisa mpamagara ngo murebere ikibazo yambwiye ko nuwo yarafite wa nyuma yarangije kwiyahura ariko mpageze. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga. Nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda. Avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze. Business byaranze muze abigorore. Baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha. Tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano. Tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri. Tuvura indwara z'uruhu, izo munda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe. Dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina. Dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacira n'umuti. Nimero zacu 0793577995.